ମତେ ବହୁତ କରୁଛି ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥା ଗରିବମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ନଥାଏ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ନୁହେଁ कौन ससुर हम बोला मो डैडी कथा किछि बुझी पारल तो आज ठान तमे हो जाए घर टिसदा मो डैडी तो मुके ही नहीं जदी अथवा तमे तमर स्वाधीनता काहको बिक्री कर दैछ गरीबର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ଜୀବନ